بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى
أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بدار النعيم والنجاة من العذاب الأليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى أفضل الخلائق أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد مشاهدين الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mga katautay manghuran, hitukbal tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pagsarang sukul iban pamudji, sin fanaufik niya kato tanyo hawak to ini, amuin, huminang naisab kita niyo, ibadat, mahinang lutuanan tanyo dahon mangarap, paadlaw akhirat. Alhamdulillah, mga katautay manghuran, masi-masi in tawfik kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin di kita nyo magbati laul, huminang sin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amu na lang ta in magpatumtum, piatumtumi sin parihalan pag-agama. Mga katautay manghuran, in tawfiq ini atawa panghidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ini nikmat sa laggo-laggo atawa day nga mga nikmat sa laggo-laggo sin Allah subhanahu wa ta'ala, hitunyok niya papangatayan sinisiyo-siyo na in kabayaan niya. Amuin kahidayatan huminang ibadat kaniya. Hikapag kasanyangan dunya, labi luba adlaw akhirat. Sabab mga katautay manghuran, bang tanyo pandukahan, in manusia, misan in amuin, magmamaksiyat, atawa di magiibadat, bang mga subuhon, mabaya ko sumud sulga, mabaya in jawab. Sumagawa, di magibadat isab, di huminang sinhikasud niya sulga, may ta'yat to, sabab sin wayruun dain doon kaniya, in tawfiq atawa hidayat, sin mahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabab karna, in Allah subhanahu wa ta'ala, di manglunggo kato tanyo, pahinang, sumagawa, dihil kato tanyong pagpi, hamapuas piatarang kato tanyo, indan pakarayawan, iban pakangian, na dihil na kato katanyo, in pagbaya, narang hisiyo-siyo, in amuin, maglugto siya,
lumawag sindan karayawan, hikasanyang niya dia dunya, labi lubadlaw akhirat, taufiqan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayatan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun in mga manusia, mabaya sadya sin kasanyangan, sumagawa di mag-ibadat, mabaya sadya sumud sulga, sumagawa di mag-ibadat, na in sila yadto, di sila lunggoon sin Allah subhanahu wa ta'ala, dulan sila sin kabayaan nila biyayan. Biyahayan mga kataw tay manghuran, kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na tatap kita nyo magsarang sukul, iban mamujib Allah ta'ala, sin amuin, masi-masi in sub iban bayatan nyo. Hindi kita nyo magbati laul, magparuli, sin parihalan, pag-ingat, paghati, sin pag-aramasin kita niyo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mahuli niya mga kataw-tay manghuran, in pangadjian tanyo hawak turum ini, amuna in siksa sin mga tao, taas takabbur. Mga kataw-tay manghuran, siksa sin mga tao, taas takabbur. May tayat mga kataw-tay manghuran, sabab karna, in sifat ini, takabbur, taas takabbur, in tumupda, tuput tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ini sin Allah subhanahu wa ta'ala, siyara in takakapatut, magtakabbur. Adapun in kita niyo manusia, misan, uno na in naabot tanyo, in kita niyo wayroon kapatut tanyo, magtaas takabbur, dahil nga sawab yadto, tiyakamahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, siksa, dahil di pahadunya, labi luwa na hadlaw akhirat, in hisiyusiyo na, in nagtaas takabbur, sin uno-uno na parakala yawn din doon kanya. May tayo mga kataw-tay manghuran, wayroon kapatut sin manusia, magtaas takabbur, sabab karna bang niya pandukahan, in kahalan niya marayaw, in puun inasil sin katan, uno-uno yaon kaniya, nikmat karayawan, alta kawasa, ingat kapandayan, in iyan katan, dahil Allah subhanahu wa ta'ala, in naghanug hara, dahil nga sa rabyat to, wayroon kapatut, sin kita niyo, manusia magtaas takabbur papagkahi, sabab bukon dahil kato ini, dahil hatuhan Rabbul Alamin, piagbos sadya kato tanyo bilang tutukasan, bukon karna ipagtaas takabbur, ataw ay pamaba-maba, papagkahitan niyo. Sabab in mga ini, nikmat ini, tutukasan din Allah subhanahu wa ta'ala, kita unbang kita niyo, magmarayaw ra, amin magsarang sukul kaniya, sin mga nikmat, tumunay sin daakan, lumayo sin liangan, bukon kaaki, amin magtaas takabbur. Angkan na mga kataw-tay manghuran, in Allah subhanahu wa ta'ala, tiyagamahan niya, siksa, in mga tao taas takabbur, sabab karna in sila manusia wayroon kapatut nila, magtaas takabbur na hindi halom sin gumi. In Allah subhanahu wa ta'ala, nagbabanda asal mga kataw-tay manghuran, amuin, di kita niyo, papagtaas takabburun, hakatan, kahalan, hakabtangan, pamanaw-panaw, iban pagsumadya, papagkahitan yung manusia. Sabab karna, in mga manusia yan, hakatilibutan niyo, aun kapatut nila. Biadasin Allah subhanahu wa ta'ala, aun kapatut, kato din di, amuin, tumunay sin pag-ibadat kanya tunggal di magsirik. Na in manusia, hakatilibutan niyo, danikyan aun kapatut nila, amuin magsumadya kita niyo kanila, magmarayaw kita niyo kanila, magpalangay kita niyo kanila, sin palangay marayaw. Di manjari, magtaas takabbur, papagkahi,
mangbaba-baba kanila, manggura-gura, manggunyak-gunyak, di manjari liangan niya mga katao tayo manghuran. Matarwi lang kita niyo, day nga mga manusia, taas takabur. Apabila, in pangatod tanyo, pabaranta niyo, nakatingka na, manjari mangdahi na kato, mangbaba-baba na, papagkahita niyo manusia, na in Allah subhanahu wa ta'ala, tiyata kamahan niya in mga manusia, biya ini wal iyadu billah, siksa, sabuton tanyura daing hawanda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Allah subhanahu wa ta'ala nagparma na halawang Quran nang langi sin pagtaas takabbur. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayaw mo pagpalinga in pamayhuan mo hamanusia, dahing hamanusia amin magpang-isnab kaw, karena simpagtaas takabbur. Ayaw, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan ayaw kaw mamanaw-panaw den di halawm gumi, iban pagtaas takabbur, matikarag na. Nagiingki na yung kaibanan. Sabsin pagtaas takabbur, maita, bunal to din Allah Ta'ala, di makasi malasa, hamanga sila mabansag, taas takabbur, papagkahin nila manusia. Manusia taas takabbur, alamat, amuin, magpang-isnab, karena pang gura-gura niya, pang baba-baba niya, papagkahin niya. Sarita bang mamanaw-panaw rin di hagumi, amuin mati karagna. Nag-abbub yan. Hambuk parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamshi fil ardi maraha. Ayaw kaw mamanaw-panaw rin di halom gumi, nagtataas takabbur. Doon na ka nagtaas takabbur, sin taod sin alta niya, sin taas sin kawasan niya, sin kapandayan niya, mag-usaha, atawa uno-uno na, ingat niya, ayaw, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mayta, innaka lan takhrikal arda, parman sin Allah ta'ala, bunal to din ikaw, misan pabiyadi ning pagtaas takabbur mo, mamanaw-panaw di mura mahuslot in gumi ini, walan tablugal jibala tula, iban di mura abutan liuhan intasin bud, misan kau magtaas takabbur, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyaba sa sin Allah subhanahu wa ta'ala, kullu dalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Nagbanday na Allah Ta'ala, in katan damikyan yadto, sipat mangi sin mga tao tas takabbur, inyat kaunan niya kangian hadarat sin Tuhan mo Allah subhanahu wa ta'ala, hipagbak ni randit tuhato, mga pakaradyaan kahukawan. Waliyadu billah, amunin siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pa mga tao taas takabbur, ini mga katao tayo manghuran, mataod na, pamintangan tanyo, nagtaas takabbur, sabab sin, taod sin alta, hikarun, taod sin alta niya, kaya lupahan niyan Allah subhanahu wa ta'ala naghanughara kanya yaon. Unuin hinang niya nagtaas takabbur sampai piyamong niya, innama utituhu ala ilmin indi. In sabab hayan, may timao din alta ko, sin uno-uno na rendi ka ko, sabab sin kapandayan ko, mag-usaha, ingat ko, nagtaas takabbur, unuin siksa kanya sin Allah Ta'ala, yaliddup siya pahumi,
Sampai pabiyayaon, yan siya lilidup sin gumi. Kaya agad sampai in pangalta niya. Wal iyadu billah. Sabab mayta, in Allah Ta'ala, di makasimalasa. Mabungsin Allah Ta'ala, hama nga tao taas takabbur. Nagtakabbur sab sin taud sin alta. Nagtakabbur sab sin taas sin kawasa, hisiyo, hipiraun. Hipiraun mga kataw tay manguran, sampai sin taas takabbur niya, nang lunggo na siya, namisuko na siya, pagkahiniyamano siya. Sampai nangakutuhan, in akin niya, pakala ana rabbukumul a'la. In ako ini Tuhan niyo sa taas-taas, nagtaas takabbur. Tiyatay sinallahu ta'ala liumus. Wal iyadu billah, siksa si mga tao taas takabbul biya ini. Mga pamintangan mga katautay manghuran, hinamrod, nagtaas takabbur sin pagsultan niya, kawasan niya, hazaman sin Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, nangako, ana uhyi wa umit, laong hinamrod, inakulaw niya magdiril kabuhi, iban magdiril kamatay, taas takabbur. Nalaong kanya sin Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, inna Allah walladhi yuhyi wa yumit. Bunal to din Allah Ta'ala, siya in magdiril kabuhi, siya in magdirihil kamatay, tunggal kawasayan sin Allah Ta'ala. Wairuun daki mahagad, sabsin pagtaas takabbur, unuin, piyajato kanya sin Allah Ta'ala, piyarahan siya namus, hilam, siwi da piyasud parom taingan niya, nahinang sabab, amuin, magsakit na unya biyan. Hinamrud, zaman sin Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, magsakitin unya, subay sadya piupukpuk, sin uno-uno na, mabot sampai paghantak na padingding, sahab sin amuin, sakit sin unya to, hambuk, piyapanjari sin Allah Ta'ala, namus, sibi da, piyak, kita sin Allah Ta'ala kawasan niya, tao taas takabbul, piyatay, sahab sadya sin hilam, sibi da piyapanjari sin Allah Ta'ala, piyasud patay nga, miyatay, habi ay ni kahalan, hinamrud, biya ini mga katautay manguran, in siksa sin mga tao taas takabbur, amun dus-dusun sila, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na in Allah Ta'ala, nagbanda tuod, in ayaw magtaas takabbur, dahil na manapamanaw-panaw, atawa, magsumad jaywan manusia, damikyan magkabtangan. Parman sin Allah Ta'ala, sugpatan tangin ayat sa suratul Luqman, waqsid fi masyika waghdud min sautik. Bangkaw mamanaw-panaw, na hakantaan biyayan. Hakantaan, amin mabuntul, bukon matikarag, agun nakariikan mo na manusia, sabsin, taas takabbul mamanaw-panaw, sumakawa apartangahan biyayan. Sarta iban patibaba, wagdud min sautik, parman sin Allah Ta'ala, intingog mo, ayaw mura pagpataasa, magsilawak, magpahit, sa hapartangan, nakantaan biyayan, sipat marayaw, daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna angkaral aswat, la sautul hamir, ang papyang hiningod sin Allah Ta'ala, intingog, amuin nagpapahit sadya, sangi-ngi na, tingog, amuin tingog nagpapahit sadya, misan wairon pagpahitan, sabab ka na sin kataas na katakabbur, piyang hiningod sin Allah Ta'ala, patingog sin himar,
donkey. Pangbaba-baba ini mga katao tay manghuran. Dahil nga Tuhan Rabbul Alamin, pa mga tao taas takabbur. Hangkan na in kita niyo, tinggalan mga katao tay manghuran, in amuin sifat inibiyan. Sabing kita niyo, wayroon, kapatutan niyo magtaas takabbur. Papagkahitan niyo manusia. Sabing kita niyo ini, sibu-sibu katan. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way piagbiddaan sindayahan, pamiskin, kawasahan, pataway kawasa, hangkan na di manjari in magtas takabbur, bukon in hatis bangkaw dayahan, bat kialasahan kaw sin Allah Ta'ala, nagririda kay min Allah Ta'ala, damikyan in bangkaw miskin, bat kiabong siyan kau sin Allah Ta'ala. Bukun inhati niya biyato. Damikyan vice versa. Bukun inhati niya bang kau rayahan, kahukawan na kau sin Allah Ta'ala. Bang ikaw isab miskin, kalasahan na kau sin Allah Ta'ala. Bukun. Sabab iyan pakaradyan sin Allah Ta'ala, tutukasan pagliw-liwhon niya, haipon niya, rendi halom gumi. In pagdaya in kamiskin, kunura magbidda in manusia, hapag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. In tao kawasan, iban sinuay kawasa, wayron piagbiddaan yan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siyura in piaunura sila nagbidda, hapag mabuka pa Tuhan Rabbul Alamin. Isiyo in labi, in pagtaat niya, paghinang niya sindakan, pagtinggal niya sinliangan, amo yan in labi mulya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na in mga parakala den diya dunya, di man jari pagtas takabbur, sin kita nyo manusia. Biya na sin aw matawad alta ko, atawa upama niya matasin kawasa ko, atawa marayaw intiragbusan ko, mahinang na sabab ipagtaas takabbur, hipang baba-baba, hipang udyo-udyo, hipang lari-lari, papagkahimano siya, na ini, in result niya siksa. Unin siksa mga katao tayo manghuran, dus-dusun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, baba. Dus-dusun siya, hinaun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita sababin Allah Ta'ala, innahu la yuhibbul mustakbirin. Bunal to din Allah Ta'ala, in siya di makasimala sa mga tao taas takabbur. Hangkan na in tao dayahan, taas takabbur kahukawan sin Allah Ta'ala. Damikyan in miskin, labi na tuod, kahukawan sin Allah Ta'ala, taas takabbur. Sab miskin pa siya, taas takabbur pa siya. Wal iyadu billah. Kita nyo mga katao tayo manghuran, tanda sin wayroon piagbiddaan sin kita niyo, pa Allah Ta'ala buat malain ka na pag mabuka da, uno-uno india akan, iban sin liangan, sibu-sibu yan. Patao dayahan iban miskin. Kawasahan iban way kawasa. Liangan in pagtaas takabbur. Sumakawa. In Allah Ta'ala kaadilan niya. Bang indayahan aun na hipagsabab. Laong ta hipagtaas takabbur niya, masiliangan da siya magtaas takabbur, kabungsiyan sa sin Allah Ta'ala, pag-ubos in tao miskin, nagtaas takabbur pa, lawi siya kabungsiyan sin Allah Ta'ala. Sa buwayroon na kaniya, pag-ubos magtaas takabbur pa siya. Matawad biyahayan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagbanda, hadis sahidain ka Nabi Hurairah radhiyallahu an, awwalu salasatin yadkhuluna an-nar.
Panagnaan to, pasuron, sumud palaw mapinal ka jahannam, amirun mutasallit, nakura, manglulunggo, manganyaya, wa ghaniyun la yuaddi zaka, hikarua, dayahan, di magtutunay sin zakat, sin alta. Hikatu, fakirun fakhur, tao kulang kabus, miskin, sumagawa taas takabbur, labi kabungsian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makatautay manghuran, mamarahini, siksa, amuin kabungsian na kita, sin Tuhan Rabbul Alamin. Wal iyadu billah. Bang Tuhan Rabbul Alamin na in mabungsi kay mo, uno pa in karayawan mo. Wal iyadu billah. Hadis mga katautay manghuran, daingkan nasabuti Umar ibn Yunus al-Yamama, laung niya, siyuy-suya na kuy ama, siyuy-suya na kuy Ikrama ibn Khalid, bunaltud in siya piagbak niya, ibn Umar, radiyallahu anhuma, laung sin ibn Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakul, ma min rajulin, yakhtalu fi masyatihi, wa yata'azam fi nafsihi, illa laqi Allah wa huwa alaihi ghabban. Hada ala syarti Muslim. Nagbayta in Nabi sallallahu alaihi wasallam, laung ibn Umar, diungog niya, sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wayroon usog, lamod na yung babae, taas takabur mamanaw-panaw, sarta in pangatod niya pag ginahawabaran niya, nakabidda na, nakatingka na, day nga pagkahinyamano siya, sabsin pagtaas takabur, buat malaingkan, hipagbak niya in Allahu Ta'ala, in Allahu Ta'ala biyubungsihan kaniya. Wal iyadu billah. Mamarahi ni mga katautay manghuran, siksa, banda, siksa sintaw tas takabur, hasusungon, hipagbak ni Allah subhanahu wa ta'ala, biyubungsihan kaniya. Wal iyadu billah. Hadis sahih mga katautay manghuran, nakaagad hasarat hi Imam Muslim. Banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadlaw kiamat mga katautay manghuran, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, siksa sin mga tautas takabbur, yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyama amsalid dar, fi suwarir rijal, yaghsyahumud dhullu min kulli makan. Punon in mga tautas takabbur hadlaw kiamat, in laggo-laggo nila biya laggo sanam, hati ragbusan mga kausugan, sabab may kamaumuhan sin tautas takabbur mga kausugan. Nalamod na rin di ay ning kababaihan, sumagawa kamaumuhan, mga kausugan. Mura-muran liapas kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, di nga sipat mangiini, taas takabbur. Hadlaw kiamat papanjar yun sila, biya, laggo-laggo sanam. May ta'yat to piya pagtup sin Allahu ta'ala in siksa kanila. Sininang nila rin diya dunya, sabab in kaunan nila rin diya dunya, sabab sin pagtaas takabbur, pangatod nila, pabaran nila, taurakula na. Adapon papagkahin nila manos ya, mga tao baba, tao hina, sibi-sibi. Dahil nga sabi ato piya pagtup sin Allah ta'ala in siksa kanila, hadlaw kiamat, punon sila, biya lago-lago sanam. Siksa kanila piya pagtup, sin pagtaas takabbul nila rin di gumi, hadunya, sinwayron kapatot nila. Maputos sila sin kahinaan, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakatan
katampat-tampatan, katilibutan nila yaon, kahinaan katan. Wal iyadu billah. Piya pagtup sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi na hindi dunya na manghina-hina sila. Mangbaba-baba sila papagkahin nila. Sabsin kataas katakaburan nila. Dahil nga sabi at adlaw kiamat, biyainin siksa nila. Hambuk riwayat, sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul jabbarun wal mutakabbirun amsalid dar yatauhumun nas. Puno ni mga tao, mamisuko, manglulungkop, mga nganyaya. Iban mga tao tas takabbur hadlaw kiamat, dia lagu-lagu sanam. Sampai pagtasak-tasakun sila sin manusia dan dituhatu. Doon nakakiana naman, di kasayuhan, lagu-lagu sanam. Lagu si mga tao tas takabbur, siksa kanina. Tasak-tasakun sila sin manusia, di kasayuhan sin mga tao. Di ka na naman, natasak na sila. Wal iyadu billah. Sugpatan tanyo yung hadis mga katao tayo manguran talusun tanyo. Siksa sin mga tao taas takabbur. Yusakuna ila sijni jahannam. Yukal lahu bulas. Duyon sila pajijilan sin jahannam. Ingan sin jil ini bulas. Da'luhum narul anyar. Insipat niya, hadapit pataasan, sinjil ini, mga kayu, mapun in paso, dapit pataas. Sin mga tautas takabbur, lablab kayu, mapun din dito hatin paso, sin jahannam, wal iyadu billah. Bukon sadya biya tumakataw tayo manguran, yusqawna min usarati ahlin nar, tinatil khabal. Ampay patunghab kanila, sangalun biya sapi, uno, sahusin mga tao, jahannam, wal iyadu billah. Nadi tanah kamusuyan mga kataw tayo manguran, dia din nabang mga hangkabaso sadya. Sahu, tabiya dakuman. Hangkalitro, biya lagu pamili size yaun. Sahu sin mga tao manusia jahannam. Hipapatunghab pa mga tao taas takabbur. Wal iyadu billah. Ampa. Hangkan na Allah Ta'ala in sifat niya, pangsan in siksa niya. Inna Allah syadidul iqab. Bunal tunin Allah Ta'ala bang maniksa, pangsan. Patunghabon sila. In pagpainom kanila laom jahannam, sahu sin mga tao, halawm niya. Wal iyadu billah. Tinatil khabal, ay sadidu ahlin nar. Nana sin mga tao halawm jahannam. Damikyan. Dua ini iinuman nila. Wal iyadu billah, siksa sin mga tao taas takabbur. Riwayat Imam Tirmidhi wa hassana. Hangkan na mga katao tayo manguran, in amuin mapatut hinangun sin kita niyo, amuin mangannal kita niyo marayaw, sin amuin kahalan. In kita niyo ini manusia sibu-sibu. Bang aun nikmat bendi katu tanyo in iyan, bukon tanyo pagtaas takabbur, ipang baba papagkahi, sumagaway pagsarang sukul tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, bang tanyo pandugahan marayawin kahalan, wayruun uno-uno, nikmat daing katu tanyo ini. Sa ini yanug hara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin, fa min Allah. Uno-uno nikmat, dahin doon kaniyo, in iyan, dahin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na, subay di ipagtas takabbur, sumagawa ipagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Nabiyayan mga katao tayo manghuran. In kabayaan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin makalayo kita niyo day nga sipat mangiini. Sipat kabungsian niya. Damikyan sipat kabungsian sin manusia. Tao taas takabur. Wayroon saan makasi, makuyag at tao mabansag. Tao badyo, long sin bahasa biyan. Sabsin abuhan biyayan. Wayroon tao, makuyag ha mga tao biya ini kahalan. Nahangkan na tinggalan in mga sipat ini mga katao tayo manguran. Sabab, wayroon subhanahu wa magtaas takabur. Sab siyain kawasa, sangat kawasa. Magdirihil singkatan kanikmat-nikmatan. Ada puning kita niyo sa sadya tumayma. Wayroon dayong kato uno-uno. Kawasa. Buat malaingkan in iyan yanog hara views sadya kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan nalong sin mga salafun as-salih biyakan Hasanul Basri ajaban libni Adam. Maka-ajaib in kahalan sin anak apu Adam. Maka inu-inu tuod. May yatakabbar. Magtaas takabbur. Wakad kharaja min majral baul marratain. Mainkan di niya tumtumun in siya gimwa siya daing halalabayan sin ihi tabiya dakuman nakaruwa. Panagnaan marratan kharaja min majra bauli walidihi. Panagnaan gimwa siya, imuplot siya, haguwaan lalabayan sin ihi ama niya. Wa marratan kharaja min majra bauli walidatihi. Hikarua, hawakto siya biyugsak, hiina niya, pasikaan, gimwa siya, limabay siya, lalabayan, hiina niya. Angkan nalong Imam Hasanul Basri, maka-ajaib, in kahalan sin anak apu Adam magtaas takabbur. Maingkan di niya tumtumun marayaw, in siya, way kapatut magtaas takabbur. Gimwa siya, limabay, nakaruwa, halalabayan sin ihi. Ini mga katao tayo mangurang pagpatumtum panghimati kato tanyo sin wayroon tuod kapatut tanyo magtaas takabbur mangudyo-ngudyo manglari-lari mangbaba-baba papagkahita manusia wayroon kapatut tabiyayan hangkan na Allah ta'ala naglalang la yaskhar qawmun min qawmin ayaw mangudyo-ngudyo, manglari-lari, manggura-gura, in kauman, pakauman. Sabab, wayroon kapatut, wayroon piagbiddaan nila, hasabab sin nikmat kaya hanugarayan, wayroon din doon hayan piagbiddaan. How no rin piagbiddaan, pag mabuwa pa Allah Ta'ala. Hangkan nabita sin Allah Ta'ala, asa ay yakunu khairam minhum. Ada kala inyudyo labi marayaw ding hanangudyo. Ang pamattan, kamaumuan biya ini. Intao nangudyo labi marayaw inyudyo sa makusog mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Labi in kabuwa pa Allah Ta'ala. Nahangkan na yato naglangin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamaumuan biya ini. Labi marayawin yudyo. Sabab ada kala labi masuok pa Allah Ta'ala. Sanitya. In mangudyo. Nagpainig sadya sin buhok. Nagpahansam sadya. Sumagawa di magsasambahayang. Nasiyuin labi abdal kanila. Pa Allah Ta'ala. Amuin tao nagmamabuka pa Tuhan Rabbul Alamin. Wala nisaun min nisa'
Damikyan, biyeta tiyartan to sinallahu ta'ala in kababaihan. Pakababaihan, ayaw magbudyo-yudyo may taini tiyartan to sinallahu ta'ala sarab kamaumuhan mga kababaihan. Magtaas tiyaasi. Magpatauran bulawan. In gulamay ini, nasalullah salamat wal afiyah. Natupod na sin bulawan sing-sing. Di na maingat kumaon. Inliog hipo na. Na uno'y nahatian nini. May taini biya ini. Pagtaas takabur, pagtaas tiasi, nawayroon piagbiddaan. Di makatingkay ng kataw sabsin hipo sin bulawan niya. Sabsin hait sin kilay niya, pagsusuan sin kilay. Di makatingka. Haunura hapag ibadat da pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan namang kaumabaya, amuin darajat mataas, amuin kahulmatan, pagmabuwa ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagmabuwa ko pa Allah ta'ala, amu yan biyata sin Allah ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Bunal to in mulya kaniyo hadarat sin Allah ta'ala min labiin kabuga niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labiin kabuga niya doon kaniyo. Amu yan in matan, mataas in darajat niya. Allah subhanahu wa ta'ala. In amuin, nagbaita. Halom Quranul Karim. Mga kataw tayo manghuran, murah-murahan, amuin, matayma tanyo yato marayaw, in amuin tinggalan in sipat ini, sabin sipat ini, sipat kahukawan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk hadis niya dengan mga siksa diaita niya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu darratin min kibir. Di makasud palom sulga waliyadu billah. Ya angut tanyo ini katan makasud palom sulga murah-murahan hadlaw gana-gana. Sumangawain Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab singi sin sipat tas takabur ini biita niya di makasud palom sulga. Ini siu-siu na aun halawang pangatayan niya misan bigi hanglop day nga katakaburan wal iyadu billah. Nanangasuboy ng buok usog, ya Rasulallah, biyarin law nin ang buok usog law niya, mabaya siya in panamong-tamong niya marayaw, in amuin chinilas niya, malingkat, uno yato ya Rasulallah, taas takabur, nangasubo. Nalaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna allaha jamil yuhibbul jamal. Inyadto, bukun taas takabur. Sabi ng Allah Ta'ala, sangat malingkat, makasimala sa siya ang mga tao nagpalingkat-lingkat. Hangkan na iniyat ta, bang kita magpalingkat, nabukon karna ipagtaas takabur biyayan. Sumakawa karna sinallahu ta'ala, magpalingkat ako ni karna sinallahu ta'ala sa supaya ko kakasihan niya. Bukon ipagbansag biyayan. Ang pabiyayta sin Rasul, Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa khamtun nas. In katakaburan amo hindi makasud palom sulga inisiu-siu aw nalong pangatayan niya misan bigi hanglop amo na in manulak sin kasabunnalan. Manulak sin kasabunnalan di manay-mai. Long si mga salapun na saleh in panag na andusa na hinang hadunya pa Allah Ta'ala amunin do sa katakaburan hisiyo iblis in iblis na hinang sabab may tawala siya simujud kan apo tanyo Adam alayhis salam bilang pangulmat sabab sin taas takabur siya pangatod niya labi marayaw siya na hangkan nalong si mga ulama bang amuin pang nanaman mo along pangatayan mo batin ikaw nakatingka na kaw, labi marayaw na kaw, day nga pagkahimo,
pag-usos ko pag-istigpar. Sawab mayta, yan na inut-inut, timubo along pangatayan mo yung kataas takaburan. Sawab mayta in iblis, mayta siya wala simujud, kan aputan yung Adam bilang panghulmat, in pangatod niya, ana khairum minhu. Ayon ako, lari marayaw din kaniya. Mayta ako sumujud. Nahangkan na mga katao tayo manghuran, ayaw tuod amuin magtaas takabur. Manulak sing kasawunalan. Amin di manay biyayan. Nain kita niyo, subay muna magpatibaba kita niyo pa Allah Ta'ala. Uuhun tanyo biyayan, in pangatayan tanyo. Iandok tanyo, uutan niyo. Sumujud pa Allah Ta'ala, magmanila, magsarakan. Misan biyarin tasin kawasatan niyo. Sumud kita niyo palaw masjid, sumambahayang, lumamod iban sin mga tao, bangsa muslimin, sibu dayrayahan, ni miskin, makad kita niyo sumambahayang. Sa wayron piagbidaan, wayron VIP. Hasupaya kita niyo di matarbilang na yung mga tao tas takabur. Hikadua niya lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagtas takabur mangi, di ikasudsul ka, amuin mang baba-baba na papagkahimano siya. Amuyan mga katao tayo manguran, mura-murahan, amuin, kaya pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala, katutan niyo, in pangadjian tanyo hawak turum ini, amuin, hanugharaan kita niyo sin Allah ta'ala, taupikan kita niyo, sipat marayaw, amo na in sipat, nagpapalangay marayaw, sipat patibaba biyayan. Timatangkis, malayo kato tanyo, in karansakan, kataas takabur, papagkahi, sabi niyan, sipat, kahuskawan sin Allah Ta'ala, kahubungsiyan niya, sabkar na in kita niyo manusia, wayro untod kapatutan niyo, magtaas takabur. Namura-murahan mga katao tayo manguran, pangayon tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, in patattapon kita niyo rin di hagaman niya, sampay nasadya kita niyo abutan sin ajal, nas'alullaha azza wa jal, ay yusabbitana bil qawli sabit fil hayatid dunya wal akhirah, wa nas'aluhu azza wa jal, ay yasrifa anna wa anil muslimin kulla syarrin wa bala'in wa fitnah. ونسأله جل وعلا أن يعيدنا من شر الأشرار وقيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وأن يرحمهم كما ربونا صغارا وأن يجازيهم عنا خير ما جاز والدا عن ولده اللهم ارض عنا اللهم ارض عن آبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية وطول العمر ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.